Rusija, grad Sankt Peterburg. Dvorište stare stambene zgrade. Držim telefon u visini glave. Neću proći ovdje, udarit ću se u glavu. Da bi se normalno hodalo, ovdje je uklonjen sloj zemlje. I napravili su 2 koraka. Vidite koliko je nizak prolaz. 2 vrata u zidovima sa obe strane prolaza. Također morate sići niz stepenice do vrata. Ova vrata imaju 2 stepenice dolje. Druga vrata također imaju 2 stepenice. Da li je ovo zaista ideja arhitekte koji je izgradio zgradu? Napravite neugodan niski prolaz sa stepenicama. Evo nivoa asfalta. Evo koraka. Evo iskosa da ne razbijete glavu. Zadivljujući arhitektonski projekat za glavni grad Ruskog carstva. Istoričari kažu da su je tako izgradili. Ali ne mogu da objasne zašto. Pogledajmo zid kuće pored ovog prolaza. Pronalazimo prozorski otvor. Pokriveno metalnom mrežom. Vlasnici lokala nisu našli smisla u ovako niskom prozoru. Ovdje je postavljen moderan prozor sa duplim staklom. Tu je i prozor sa duplim staklom. Očigledno, ovo je jednokrevetna soba. Prozorski otvor je mali i nepravilnih proporcija. Nekada je ovdje bio normalan prozor. Prozor je bio napola blokiran. Kopali su rupu, ali je bila napunjena zemljom. Pokazujem ti sa druge strane kuće. Evo donjeg prolaza. Ovdje su prozorski otvori normalnih veličina. Ovaj prozor je ranije imao istu visinu, kao prozorski otvori iznad. Ali kuća je bila preplavljena tečnim blatom. Polovina visine prozorskog otvora bila je ispod nivoa zemlje. Morate dodati 1,5 metar dolje i kuća će izgledati normalno. I tada neću dodirivati vrh glave o plafon ovog prolaza. Kada je zgrada izgrađena, ovaj prolaz je bio mnogo viši. Ali onda se nešto dogodilo i cijeli grad je potonuo 1,5 metar. Ljudi nisu mogli da iskopaju sve do prethodnog nivoa. Veoma veliki obim posla. Ako iskopate do nivoa na kojem je prethodno bila površina zemlje. Ljudi su uradili minimalan posao kako bi nastavili koristiti zgradu. Zato su prolazi bili tako niski, a prozori su ispod nivoa asfalta.